Naravno da sam morala da padnem na turističku zamku, ali sve je to dio putovanja. Otišli smo na ostrvo Gozo i to je ostrvo koje se nalazi pored Malte i uzeli smo ovaj brzi trajekt da stignemo do tamo. I ljudi, ja nisam znala da je ovako putovat brzim trajektom. Znači, osjećaj je kao da ste u avionu koji uzleće i sleće u isto vrijeme. Samo nemojte da jedete prije ovoga, jer bit će vam muka. Stigli smo i uzeli smo ovaj autobus za 20 evra i ovo je najjača stvar ikad, jer su to autobusi koji kruže po ostrvu. Vi platite jednom kartu i oni vas ostavljaju na tako nekim lokacijama. Tako da smo mi otišli do glavnog grada Viktorije, malo smo tu prošetali tvrđavom i ljudi, jeli smo najbolji sladoled ikad. Ovo je sladoled Vanilla Plus koji se generalno nalazi na cijeloj Malti i morate uzeti ukus grčki jogurt i crna čokolada ako volite crnu čokoladu, jer je ovo najbolja kombinacija ikad, ja vam se kunem, ovo je sladoled koji stalno jedemo. Zatim smo otišli do ovog ribarskog sela, tu smo se malo družili sa patkicama i uživali u pogledu i bilo je baš lijepo i onda smo otišli do ove turističke zamke, ali ja sam kriva za ovo jer sam čitala da je nešto zanimljivo na internetu i nisam očekivala da ću samo vidjeti kamenje i ništa više, inače ulaz smo platili 10 evra po osobi i mislim da bi bilo bolje da smo vrijeme potrošili na neko drugo mjesto, odnosno neko selo, jer više nismo imali vremena da razgledamo.